Nginibingelele bafowethu ngiphinde nginamukele ku-YouTube channel yethu. Bafowethu udaba esiniphathele lona namhlanje olithinta ke usisi wethu uLusanda Mbane esimazi ngoboniswa la ngakumdlalo ke iskandali esivezwa lapha ku-eTV njalo ngomsombuluko kuya ke kuLesihlanu. Bafowethu ke indaba evelile ke ezithi ke usisi wethu ke uyashiya ke kuwo ke lo mdlalo emva kwa 5 years asewuhlalile kuona ke lo mdlalo, kanti ke naye uphinde waqinisekisa ku Instagram wakhe ukuthi cha impela kuliqiniso ukuthi uyahamba. Kodwa ke futhi okunye aphinde wakuveza ukuthi indawo kaBoniswa imkhulisile kakhulu emkhakheni wokulingiswa, phinde washo futhi ukuthi ena uBoniswa cha impela ngeke azaphele enhlizweni yakhe. Kanti ke futhi ke nabaqashi bakhe baphinde babonga ithuba lokuthi babe naye isikhathi eside kangaka, baphinde futhi bamfisela inhlanhla ukuthi ke aqhubeke nokwenza umsebenzi omuhle. Bafowethu ke mina ngizofisa ukuzwa ke kunini ukuthi nithini ngalolu daba. Ngicela hlanganeni kwi-comment section sixoxe, ungakhohlwa ukulike, ungakhohlwa ukusubscribe. Bafowethu ke okunye ke kunezipho esizoyikhipha just ukubonga isupport esitholayo kunina. Kwi-video elandelayo sizokumemezela ukuthi zizophuma kanjani. Siyabonga.